Rimarinchi. Rimarinchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal Rimarinchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua Malulia Magelia Waugilegona Pelegona Cajaya Chegara Munchiña Revista semanal Rimarinchi Niscan Programa Chicuan Kunan Iskaichun Cognio Iskaichun Cognio Homar Sukilo Gilegon Pelegona Chunca Punchaulaña Chunca Punchaulaña Kai Kilaripukunampaj y elección pajñataj Kai semana oknin semanalaña Kay semanata tukuchkanqaku llapa chay partidos políticos chay llapa corruptoruna campañanku rurayta huknin semanata riki chaypi wichqanqaku ñaw cierre de campaña wakaqsiki kay semanata qallaykunqaku wakaqñataq chay huknin semana tukuchkanqaku y chaymantaqa ya samachaykusunña rikaw kay campañakunamanta único qariki kanqa imallaña chay reflexión nisqanqa nitaq publicidad kangañacho, encuestakunapas chinkangaña. Chaykunamanta chay cercamuntin rimachkasun wawqillayku paliguna kunan qariki taytanchik sutim chaykamulanchiña 8:13 de la noche para wawqillaykuna paliguna para kunan pasapapunchaw para aykutaka kay kamuchkan kusipaq yarika piqa llakipaq chaqwachkantaqa ya wawqillaykuna paliguna para que ñankunata llaqtakunata chaqay qayna punchaw kinuwata lamarlawta chilkasta que churarusqa hinaspapas andawaylastaw andawaylas kikin llaqtata wawqillaykuna panchallaykuna kikin llaqtata puni afectaron riki qayna punchaw chayna Wawqichalay panchalay kay punchawkuna pasaykuyachkan rikaw justo chaymanta rimarispa wawqillaykuna pallaykuna ña hawanchik ñaw arkipata puntata aparun chaymanta bien yachanchik riki chakrakunata waykukunata apasqantaqa riki a nivel nacional kay yunkalawkunapipas ñankunata chaki waykukuna pero nishu gravim arkipa nishu gravim kay San Pancho y kunan ochisi nisunchik kay abankayta nishu gravita ruwaron huk llakipas hamuchkan willakuchkanchik wawqillaykuna pallaykuna willakuchkanchikña manaraq pasakuchkapi prevención porque abankaytapas nichkarqa cualquier momento nispa pero mana riki mayu sino kikin llaqtata ronto para chorarusqa estadionkupas royaq llaña rikaw patay tiyaqa 30 céntimos a 50 céntimos chaynata kunan punchawraq chulluyta tukun manapas chullurqachu quizá paqarirapis tukupanqa chulluyta rikaw nishuta chullaron kunan ñataq risunchik kay Huancayo lawman wawqillaykuna pallaykuna kay región Junín Huancayo lawpipas kachkan Machu Urqu riki imaynaman kay wamtanchikpa kan kay Jihuawilca nichkaniña mana Jihuawilcachu sino Wilca kay Huanta Alto riki wawqillaykuna pallaykuna rikaw chaypis huk wata unay watañam travesarurqa entonces chayna riki wawqillaykuna pallaykuna pasarunman kay Huancayutapas nichkanku Huancayutapas chay llaki pasarunmanmi imaynaman kay Rasuilca kunan lastachakun tiyakachashkanñachawa mana hawarinchikchu ojalá luyaqchami kayta deben pero kay Huancayo lawpi kachkan huk urqunku wawqillaykuna pallaykuna chay urqupa sutin
Waytapallana. Justamente kaypi maskaykuchkani Waytapallanata. Hatun rikachkan urqu wawqillaykunpa chaypiqa manaraq kunankamapas chakichkanraqchu o nisunchik manaraq kunankamapas mana chakinchu sino manaraq tukuchkanraqchu o kay lasta mana kikin Huancayupichu en realidad rikao pero o kay mayo mriki hasta Huancayo chayamuchka rikao río Chulcas ninchu chay rikao chaymi kay Mantaro mayuwan kuskanchakuspa kay hasta Huantukunkama kay Huamankakama hamuchkan rikao entonces afectaronmanmi Huancayutapas pero manacha nishotachu hasta kay Waytapallana kachkan mas waklaw chapiraq rikao urqu lasta chaypi kachkan huk hucha Laguna Hucha Grande ninku kachkantaqa Jarwa Hucha nisqanpas huk hucha natural huchakuna mana chayqa represachu natural huchakunam chay iskaynin y kay mana chayllachu kachkanta namuyuruq ninkunapi huk huchachakunapas más bien qawasunchik kay mapawan siempre mapata qawanchik wawqillaykunta Huancayo merisunchik kaymi chay Huancayo Huancayo el Tambo kaymi chay Mantaro mayo rikao hamuchkanqa kay Mantaro mayo entonces kay hanaymanqa riki kachkan Oroya kay uraymanñataqa riki hinalla kay Mantaro hasta Huantakamamuchkan manan chayta qawasunñachu hastawanqa risunchik kaymanta kay lawamanqa kaypi lasta kachkan lasta kaypi kachkan kaymi chay Waytapallana wawqillaykunpa entonces kay kachkan wayqun a ver kayta chaykusunchik ahora sí kay wayquntami hamuchkan yaku kayta hasta kay Mantaro mayuwan tupanakunankama y kay lawkunamatapas huchakuna chay qipan kay Waytapallana mas waklaw ninmanta usaqariki yaqu kay junin law bueno maylaw mayumanña chayqa richkan rikao huk mayumanña rikao manañam kayqa Mantaroñachu aycha Mantaroraqchu bueno creo que sigue siendo Mantaro a ver si hina Mantaro marami yaykuchkasqa pero está bien no hay problema pero kay Waytapallana qawasunchik kay wayqu kachkan kay wayqu entonces imataq pasakuchkan de que kaypi kachkan lasta urqu kaypan sutin Nevado de Hochas o Waytapallana está kaypi sutin Waytapallana kay urqukunas kaypi kachkan huchallaña wawqillaykuna kaypi huk hucham kay Laguna Urucucha bueno kay uraylawña kayqa rikao mastaq rimarisunchik kay huchakunamanta kaypi kachkan hucha kaypi kachkan hucha natural hananpipas kachkan huk hatun hucha grande kay lawchanpipas kachkan huk hucha y kay lawchankunapipas kachkan huchakunaqa rikao te taxa huchachakunapas entonces kay siriki kunan nishu parawanqa kay incluso alto urqunpipas kachkan urqu puntachanpi hucha rikao justo huchachuqa kayqa llantuyña kaypis llantuyña llantuytaña hucha niskasqanchik azulcha qawakuchkan porque lastatami kay ruyaqllaña kay lastari hinallaraq liki lasta wakpiqa mana tukunchu wawqillaykunpa mana kay ñuqanchik lawpi hinachu riku wawqillaykuna pallaykuna naron riki chay lasta tukurun rikao ñuqanchikpa lawpiqa kay Rasuylka mallaymama maytaq chay Rasuylkanchik Huantakus vinchos Huanta kaymi Rasuylkaqa riki ñam puntataq ruyaqllaña karqa kunanqa riki alpallarunña may kanñachu ya no hay lasta kanñachu tukurun lasta wawqillaykuna pallaykuna rastrullanña kachkan rastrullanña chaypis verdeachkanña kaymi chay urqu riki Rasuylka ya está Rasuylka sutilla lastapa tiyanan mana ni jurapas nimapas kanchu total rikao kaymi ruyaqcha karqa rikao kunanqa
chaquiña, chay urankunapa huchakuna kachkan, bueno, es otra historia. Entonces, kaya kutisunchi kay wayta pallanaman, chay nichkan kay hampurunqa, kay huchakuna, riki tuqyaramunqa hinaspaq kayta riki ripumunqa, wawqiykuna pallaykuna, hinaspa kay wankayulaw kay wayqunta rikaw, kay wayqunta ripumunqa chay yakukuna kaykuna rikaw, hinaspan kay wankayuman chayramuyta kay wayqun ayta hacienda Acolpa, kay tinay wayqu richkan hasta Huancayo, está. Chay hanan llaqtaña kayqa rikaw Huancayo wakrawnin pampakunaña, chakrallaña está Huancayo, justo Huancayo. Chayna nichkan wawqiykuna payqun deshielo de Waytapallana aluvión ruarunqa nispa nichkanku con consecuencias mortales. Chay carbono negro, cambio climático, chaywansi kay chañataq kay para, kay parapas manam chiri parachu, sino tumpujuni paracha, pero mana dallunpay junicho, pero igual manami chay congelakunanpaq hinachu. Nichkanku huk urachallapim llaqtata tiyurunman lluqlla, yakuntin, mituntin, allpantin, rumintin nichkan wawqiykuna. Incluso kan kay Waytapallanapi área de conservación regional. Y chay zona nichkan kaypi futuriyuqraqaw kay huchapas kachkan kay churaykusunchik kayta. Ahora sí kay churaykamunku hinaspa nichkan rikaw cualquier momento chay ripukamunman, porque manañan chay lasta raktaña hinaspa chulluchkan hinaspas tukumuchkanña, cualquier momento chay deshielo nisqan riki hampukunqa wawqiykuna pallaykuna yaku yaruspa nichkan rikaw. Ña kanña chaqaya reunión técnica kanña wawqiykuna pallaykuna karunña nisunchik rikaw. Chaqay reunión técnica autoridades científicos mana kayqa hukaqnin wawqichanchikpa qhawaykuspan bueno atipakamuchkanmi nisqanllankuchu kaqaya. Reunión técnica o mesa técnica nisqanta ruwaykusqakuña autoridades y científicos. Y chaypis paykuna nikurunku manchakuypaqtayna. Kayllañam kachkan chay lasta yaku achka yaku y chaymi ña altuchallanpiña chay takyapachakuchkan chaymi kayna parakunawan mana chay lasta yapakunchu hinaptin qunqayta ripuykamunqa hinaspaqa chay huchaman chaykamun huchata riki abyaykamunqa toko horayta ripukamunqa hinaspa kay lawaklaw maymi chay wayqunpi llaqtachakuna o chakrakuna imakunatapas aparqarinmanmi hasta Huancayo chayarunqa nichkanmi wawqiykuna mantaruman chayaruspaqa kay mantaru mayumi yapakaramunqa hinaspa tukuy uraytapas hampukunmas, pero según riki achka waslla kasqanmi hina rikaw inicio achka kaspaqa hasta kay wanta chaykamas afectaymaramunqa. Sichum asniqlla kanqa hinaspaqa waka chay taxa mayucha kachkan ima mayucha sutin kaypa ña nichkarqanchik ña ima mayuwanmi sutinchasqaku río Sulcas chay Sulcas mayo rika taxa mayulla chay patan qhawaykusunchik kaypi kaqaya chakra, wasi, carretera, río Sulcas nichkan kaypa sutilla sutin. Carretera a Paitán, carretera principal Huancayo, Sulcas. Carretera namucha hasta kay carretera pas perderonga, porque carretera nahuayuk patachayan hamuchkasqa wawqiykuna pallaykuna. Masuralaw qhawarinchik llaqtatka kaypis rikaw carretera kaypipas institución educativachu imaya kay kamas esquinachapi kaychapi kay mayu patallampi kaypipas llaqta mayu patallampi wawqiykuna pallaykuna.
kay thamuchkan rika mayupa purinan chay urallapi kay waqtachallapi campamento minerocho llaqtachay kaykakunpis chayna qatipasuni hasta Waytapallana wawqillaykunaqa pallaykuna hina Waytapallanapipish kachkan campamento rikaw campamento kay justo riki campamento kayman paseakuq riyta munanki hinatinqa turismota ruwayta munaqkunaqa kachkaqa purinankupaq hasta kaypiqa kasqaraq estadionkuchu imay kay auditorio chunniqpi purunpi kasqa wawqillaykuna auditorio turakusqaku y chay altun urqumi kachkanqa ñan rurasqa Waytapallana porque kaykamallarinkuna chaymanta fotollata tomanku urqullata rikaw chayna wawqillaykuna pallaykuna noticia bueno kay partita dejachaykusunchik chayñata riki chaynallataq bus kay bus riki pertenecen a la banda folclórica su selección de Huanri chay imapia chay tukapakuspa uchapakuspas puri imallanku chaqay wawqillaykuna pallaykuna kay mana primera vez kayna orquestakuna wichin achkañan chay tukapakuqkuna wichinku kay Huancayo lawapi kay bus wichikuykusqa chay orquestaman o chay bandaman pertenece a banda o grupo musical folclórica su selección de Huanri Mantaro mayuman justo wichikuyku wawqillayku Mantaro mayuman pawakuykurusqa chaypis wañukun riki tayta Orión Trujillo Vargas chaynallataq llapachanku chay carrupi riqkuna quirisqa llapachan músico bailarines chunka qanchisniyuq quirisqa nin wawqillaykuna pallaykuna aunque wakiqkuna mana chayllachu rirqaqa sino juntacha rikaw si es un bus hay casi 50 o 48 pasajeros chaynata apan rikaw 17, 18 la mitad riki wakiqkunañataqsi lesiones leves nisqallanwan wawqillaykuna pallaykuna debilchaya kayman churaykusunchik may foton churasqanchikchu ahí está anapitaq miki Waytapallanapitaq dejarusqanchik más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari cuidadito con el arroz chino mana kayqa arroz plastikuchu sino manaña mikuy munasqanku pero chinapi mikuy waqlawkunapi arroz tarpunku chata chay siriki chay arroz mana o sea chay chusun manaña mikuy munanakuna o sea ya o almacenpi churayaspachu imaynaya hamuchkan pulguillayo hayta dice arroz contaminado con pulguilla chayna nichkan wawqillaykuna pallaykuna presidente de la Asociación de Productores de Arroz, Asociación Peruana de Productores de Arroz tayta Ermitaño Rojas Rafael inaso nichkan riki hayna punchaw kay denuncia karqa inaso nichkan kay arroz importado desde Asia hamuchkan unquyniyoq chay unquyninqa kaypi wichirunqa hinaspaqa hasta chakranchikunamanpas rikirirunqa o tiendakunamanpas hinaspaqa contaminarunqa riki wawqillaykuna pallaykuna ahí está viene con pulguilla wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu barato arroztas rantichkanku china barato arrozta hinaspas chaqruchkanku kay producción nacional hinaspaqa rantikuchkanku más presiowan riki wawqillaykuna pani challaykuna chaykunam kachkan denuncia así que cuidawan kay arroz wiksakuna arroztatawan mikuchkan ñuqanchik sapapunchaw arroz niyuqllami ima mikuypi sapapunchaw rikaw segundo puro arroz chayuq supallami chaqa rikaw eso kutachakunata ukuchakunata hinaykarinki o aguadito turaspaqa arroztatanmi aguaditota unaspaqa rika arroztatanmi entonces wawqillaykuna para eso chaykullachi kay michi chaymi chayaramun yarqa imanta parapi maypi purimurqa un segundito nomás
llamkasqanman tuiraquchapas maymantaya kuti karamun yarqaymanta fastidiakuti mikuychantarqara chaykunchik punchakunqaña parapirika purimulla. Bien, wawqillaykuna panchallaykuna nisqananchik arrozmanta rimas así cuidado wawqillaykuna panichallaykuna chay arroz hamuchkan wak Tailandia, Vietnam, Indonesia nisqanmanta kay arrozkuna hamuchkan sin control sanitario mana chaypi llamkachkanchik kay Servicio Nacional de Sanidad Agraria maychaq SENASA kay Perú kaqta controlanku chayllatapish controlachkanmanku kay SENASAkuna wawqillaykuna yan usuyanantaqa chay arrozkunapish hamuchik unquyniyuqkuna chay arrozkunata controlananku mientras kay Perúmanta rin exportación chaytaqa ahí mismo kutichimuchkanku chay hayninpas rimanchik ñawi paltanchiktas kutichimuchkanku unquyniyuqta chay pesticidayuqta tariruspa nispanchkanchaw y chaynariki kaymantapish kutichinariki chay mana valeq arrozkunata unqusqa arrozkunata riki wawqillaykuna pallaykuna pero autoridadninchikuna manam ñuqanchiklawpiqa llamkayta munallankuchu chaynatari kay noticias internacionales chayman yaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna kay kimsa willakuyllam karqa kay ñuqanchik local pero aunque chay kimsapi demoraronchik porque kay Huancayuman chay wayta pallanamanta rimachaykunchik riki allinchata tupachisparaq grave kachkan chay situación wawqillaykuna pallaykuna kaytaqa nichkan chay científicos especialistakuna riki wawqillaykuna pallaykuna qunqayta chaymi pasakurunman está grave nispa chay informeta riki presentaykullanku hinata riki kaypipas willakuchkanchik wawqillaykuna pallaykuna mas rimari wawqichalay panichalay mas rimari riki kunañata kay noticias internacionales nisqam yaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna kunankamas riki kimsa waranja iskay pachak soldados estadounidenses ña wañukullanku kay guerra Irán perico wawqillaykuna pallaykuna Irán riki bases militares chaykunata atacachkan chaynataq hina embajadakunata hotelkunata desde kay qallaykusqan kunanwan kimsa semanaña wawqillaykuna pallaykuna kimsa semanaña guerra kunankinatami chay qallakuykurqa chay ataque rikaw kay justamente 29 de febrero porque domingo taq primero ña karqa rikaw entonces paykuna nerqa rikaw ratu challam chay líder iranita sepichaykusun chay tokoronqa imaynam kay Venezuelapi Madurota jorqoron chay tokoronqa imama naqa riki qatiqninqa ñuqanchikwan ña kachkan nispa rikaw pero igual wawqillaykuna pallaykuna chaynata ruayta munasqaku pero kunankama durachkan guerra chaqaya kay último kunan punchaw kunan sábado atacaykunku hinatin chaqaya suqta chunka tawan kirisqa wawqillaykuna pallaykuna chay musuq ataquepi kunan punchawla sichun kay kimsa waranja soldado wañukun hinaptinqa hayka waranqataq chay wawqillaykuna panchallaykuna kachkanman kirisqa o sea heridos hayka waranqataq qanmankunaman kachkanman cantidad wawqillaykuna pallaykuna hinañachiki 8 millones 10 millones porque chasqanchina riki wañukuqqa aschallam chunka wañukuqpimi que pachakninpis kay pachakninpi kirisqa riki wawqillaykuna heridokuna entonces kaypi nisunchik heridokuna grave o leve o moderado kashpapas wawqillaykuna pallaykuna kachkan riki casi 10,000 hina nisunchik ya 8,000 entre 8,000 10,000 ñuqaña nichkani quizá más paskakun quizá menos paskakun pero ñuqa calculachkani chay wakiq guerrakunawan hinatin tupachishkani debe haber entre 8,000 10,000 hasta incluso hasta 15,000 heridos wawqillaykuna pallaykuna total kay de parte de los soldados estadounidenses wawqillaykuna pallaykuna pero gobierno estadounidense imanenta manan suqta challaraqmi kunan mukchata chayraq wañurachinku qanchis challaraqmi nisqaynin pero willakuchkaraq qaynin papakamaqa ña suqta pachak ña karqa chay primer semanallapiraqmi pichqa pacha karqa chaymantaq suqta pachak nirqakuña pero
mana chay confirmado chukarja más ñam nichkarjako pero igual mana willakuykanchu pero kunan kimsa semananmanqa chaqaya niykaramunña kunankamaqa wañukuykaron kay kimsa semana guerrapi kimsa waranqa más de kimsa waranqa wawqillaykuna palaykuna pero ya nisqaypina chaqay Estados Unidos manam kayta chiqapchayta munanchu imanasqa porque sichum ari chaynatañam soldadonchikta ari que wañurachinko nispa niptinqa pinqaypi quedanqa riki a veces yanqa atacachinki Iranta soldadonchik wañunanpaq nispa riki incluso senadores o congresistas estadounidenses paykuna gobierno contramprimanqayku autoridadkuna llaqta runakunapas rikaw chay oposición nisqankuna mana chayllachu sino a nivel internacional igual riquininqaku ya ves tanto sisinañam soldado wañukuchkan en Estados Unidos nispa rikaw entonces ama chay rimay kananpaq nin riki manan chaynachu achachallan huk iskay challaran kunan incluso gobierno iskanchusmi chunka suqtayuq o chunka iskayniyuq chayna challaran chayñataranmi wañurachinku nispa y kirisqakunamantaqa mana rimanchu pakan wawqillaykuna destruyeronmi kaynanta barcunta manam barcuytaqa destruyinchu chayqa simplemente ha habido accidente ari chay bukicha kachkaptinmi qunqayta ari descuidakuruptinqa chay accidente karon avionnikitaqa destruyeron manam chay avionnitaqa destruyinkuchu sino que fallanmi que avionqa yachaqaykichik fallanmi natenqa naykitataqsi chay helicópterokita wichiykachik manam chay helicópteropas pawachkaspan pantaros wichikuykunki kichalla ay wawqillaykuna palaykuna estamos entre mentira y mentira wawqillaykuna palaykuna mana convenisqantaqa pakanku convenisqantañataqmi publicanku rikaw y chayna pasaku chaqay kunan punchaw ataquillapi chaqaya kay Israelauta churaptinqa ayta 64 heridos pero kay 64 heridos mana soldadokunachu chayta claruta nisunchik sino kay kirisqakunaqa kanku israelí runakuna chay israelí runakunam kaykunaqa rimasunchik kay Israel runakunamanta mana kanchu datos exactos hayka runañataq wañukun kay guerrapi Israel runakuna haykañataq wañukun haykataq kirisqa kachkan haykata hospitalpi kachkan mana hayka edificiota destruirunku ima edificiokuna destruirunku total chayqa pakasqa kachkan wawqillaykuna palaykuna y gobierno incluso leyta ruaykamun amam chaykunataqa publicankichikchu pin publicanqa carceliyuqmi chayqa siempre revisachkasaqku aman publicankichikchu nispa chaytapas prohíbe karachimun wawqillaykuna palaykuna chaynan kay guerra pasakuchka wawqichalay pani challay chayñata riki chaynallataq kaymantapas rimasunchik kay líder supremo iraní Mojtaba Khamenei manañam chay Ali Khameneichu Ali Khameneimi yachashqanchik kay Mojtaba Khameneipa taytan karqa rikaw líder supremo nispa sutinchanku y chaymiki idiomankupiqa ayatollah sutin ayatollah imaynan kay Perupi líder ninchik pay puntata rik sutinqa imam Inca chaymi kunankamapas Incakuna nispa Inca rico entonces líder supremo iraní ayatollas entonces kay Mojtaba Khamenei chay Ali Khameneipa churin pay imanintaq kay punchawkuna kay kunan punchawchus kayna punchawchus rimaykurapas kaynata nispa ñam enemigunchikta qunqurarachinchikña ñam vencerunchikña nispa pero Donald Trump qayninpa semanakuna kay punchawkunapi imatata rimachkarqa Donald Trump nin chaynallatataqma ñam Iranta destruirunchikña ñam tukurunchikña casi 90% llapa lidernin seperonchik llapa chay militar ninkuna yanapaq chay institucionkunatapas llemñam ariki destruirunchik llapa armantapas 90% destruirunchik llapa petroliontapas gas chay rantikunantapas destruirunchikñam aún 90% ya nadie huk grupo challañam hapichachkan
nispa Donald Trumpas riman wawqillaywan llama destruya vencerunchikñam llama huk iskay liderkuna kay Iranpi liderkuna ñam ruykapayawachkankuña tayta Trump parlasunchikña pacificasunchikña nispa hinatimi ñuqa pensaba mana chiki chay kikin kay guardia revolucionaria nisqanmantachu chaytaqa ruwachkanku mana chiki chay pacificasunchikña ñapa nijariki chay rimi chay escapakurqa puntata manara kay guardia revolucionaria riki kachkatin karqa wakpi kay Iranpi chay tami que jariarusqaku chay golpe de estado ruwarusqaku chaymi que ripukusqa Estados Unidos país riki listu challaña kachkan kay Iranman rinanpaq chay riki pay negociachkan riki runankunawan kachkan qhatiqninkunapas rikaw vende patria ninkuna imanon kay Perupi kaykunchikpa runankuna llaqtanchikkunapi kachkan aunque sea pakanllapas kachkanqa riqsisqakuna riqsisqalla paykunaqa sutichalla kay Vinchu llaqtanchikpi riqsisqallam chay Fujimoristanchikkunaqa entonces wawqillaykuna pallaykuna chayna riki pasakuchkan Donald Trump mientras nishka ñam vencerunchikña ñam chayllapa armantapas tukurun ñam huk iskay armachallañam kachkan nispa pero alijamanipas chayñatataqa entonces mayqintataq creysunchik wawqillaykuna mayqintataq creysunchik hukninpas chaynallatik riman hukninpas chaynallatik riman cada uno alabakunku a veces mana kanchu chiqap willakuy wawqillaykuna vale ni hukninmanta ni hukninmantapas chayñataq kay Netanyahu nin rico wawqillaykuna pallaykuna un israelí vale por 40 estadounidenses mama este es el mismo estilo de la derecha bruta achorada limeña un limeño vale por 100 quechuas aymaras campesinos neorganchik kaypi chay protesta tiempo un limeño vale por 100 nispara igualito Netanyahu un israelí vale por 40 estadounidenses mama chaqay nishkan ñarika Israel pis kay según kay reporteman hina ña waranja ña wañukunman karqa mientras kay soldados estadounidenses haykam kimsa waranqa iskay pachakninraq chayna nishkanku rikaw waranqañas wañukunman aunque nishkan ya más de chayqa tupachiswanchik hinatinqa 40,000 estadounidenses fallecidos ñachkanman nishkan claro pues 1 por 40 si es 1,000 muertos 40,000 chay nishkan riku wawqillaykuna pallaykuna chay Netanyahu chayna riki tupachispa kay munaychakuchkanku imaniswantaq kaypi munay tukuqchkanku rikaw bien mayqintataq creysunchik kaypi wawqillaykuna mana chayllachu desde 7 de marzo wawqillaykuna o sea primera semana llamanta kunaqa iskay semana kimsa semanaña nishkanchik guerra qallarishqa chay primer diami que chay alijamani wakiqkunata riki wañurachinku chay semanallanmansi wañurachinmanku kasqa kay Netanyahuta hayninpa programanchikpi ña nirqanchikña incluso wasintas dinamitaykunku o wawqinpas wañukunsi cuñadanpas sobrinunkunapas wañukunsi kay Netanyahupapas nispa hayninpapas punchawpi rimachkaranchikña y chaypitaq rimay karqa posiblemente kay Netanyahupas wañukunmi nispa pero chay rimay kaptinmi videokuna lluqsiramun hukmi video lluqsiramun chay videopi riki suqta deduyuq kasqan suqta deduyuq kasqan naptin riki chayta tupachishkara imaynan suqta deduyuq kanqa nispa riki wañukunñam chayqa IA chayqa imagen artificial no inteligencia artificial wan chay imagen artificialmi nispa riki niskarqaku kay inteligencia artificial wan rurasqa imagen artificial chayna pachata parece trabalengo entonces chaynata niskarqaku riki especialistakuna kay diseño gráfico chay imágenes chay qhawaqkuna
¿no? Hinatinmi huk videota hurquramun kay tayta Netanyahu huk videotawan cafeita tomashqa tindaman risqa café tomaq hinatinmi chaypipa kaqaya pichqa dedoyqa manam suqtachu nisparaq cafechata toman chay cafeninta chay café basuchanta waqtanpaykachin tumpachata surichaykachin hinatinmi cafenin mana tallikunchu imaynama café mana tallikunqachu gelatinachu waka tikasqachu no eso es también inteligencia artificial nikurunqa hinalla chay videota chay cafeteriapi tomasqanta hawanku chay tindata hinati chay tindapiqa nikurun huk fichampas kasqa ricaw churasqa códigokunapas kasqa año 2014 nin o 2023 nisqachu kanpas pero 2014 chay huk wata kasqa. Entonces chay videopipas iskay fallata tarirunku chaymanta qhipatapas kaqlla huk videota chaqchurimunku hinaspa nin rikaw manam yanqam ninku chayqa ñuqam chay videopi karqani qaqayqa huktawan rikaw mensajita churaspaña imaynan kay autoridadninchikkuna huk mensajecha churamun rikaw presidente kaspapas mensaje a la nación nisparqa yaqa chaynata churaykamun rikaw wifalata waqtankunaman churakuykuspa un mensaje a la nación pero imataq pasakun chay mensaje a la nación man wawqillaykuna pallaykuna chaypi ñataq kamisan wiñatyakun kikichallan chinkanraq wiñarimunraq chay imanam qallutiakuptiki qalluptikiqa rikaw rikurimunraq chinkaykunraq rikurimun chinkaykunraqmi kaw yaqa chay nina kamisan ñataq ruyaq camisa pero en realidad chaypiqa azul camisa rikurirun qallutiakusti chinkanraq rikurimun brazuchampi chayta qatiparunku kimsa video lluqsiramun justamente kay wañukunña nispa rimasqarayku pero chay kimsa videopi chay primeropi chaqa nisqanchik suqta dedoyuq segundo videopi cafenin mana tallikunchu y fichampas kachkan chay maquinakunapa chay tindapa chay videota muyuchiptinku rikaw huk ficha kachka tercer videopiña chaqaya ruyaq kamisanqa pero chay brazonpa chay manga larga rikaw sakun ukuchamanta rikurimun celeste camisa qallutiakuspa y chayna kachkan y kay último ñataq kaynata nikurunqa vamos a ver una foto de Netanyahu wawqillaykuna pallaykuna. Este es el último video de Netanyahu. Video nisonchik foto, último foto. Kay fotom purichkan. Ya. Hinaptinmi tupaykachinku ma fotokunata. A ver si podemos ver. A ver, estito vamos a ver. Aunque estito no es, a ver, hay uno. Maitaq chay. A ver, unata rika tupachisunchik fotokunata Netanyahu pata. Aquí está, esto. Kaywan tupaykachishunchik kaypi notakuchkan wawqillaykuna pallaykuna. Aquí está otra foto de Netanyahu. Como kachkanchik kay napi kay Perúpi, así que no va a pasar nada. Kayta wiñaykachisqa ya. Tupaykachichu wawqillaykuna pallaykuna uyachanta. Kay runa mas machuña
Kay nampas ojera ninchik, ojera también diferente a la foto actual. Chukchampas taxalla, más cortuchalla, kay piñata kachkan, más peluconcito. Kaypi kachkan más pelucon, kaypek más taxalla. Siminpas kaypeka mana nisyucho. Siempre punta fotonkunapi, punta videonkunapi, kay Netanyahu lluqsimun. Serio, totalmente serio. Serio. Piña ni son chiquia, totalmente piña runa en lluqsikam. Pero kay último fotonkunapi lluqsimuchka watan menos yachisqa. Kay watan menos mana chayllachu sino wikso siminej awaychikya simichanta mana chayllachu hace simi, o sea, más chistoso, más payasones, más chistoso. Imamantapas yanqapas yanqa asikuchka runa anchayna. Manam kikin Netanyahuqa chayna hace simicho, sino piña simim nispa nichkanku. Entonces, conclusión kaypi nichkanku, este Netanyahu es falso Netanyahu. Falso Netanyahu. Kaypi sok fotuta jorroykamusunchik, chaynatam tupachichkanku. Ñuqapas kaypi vivo en directo hamkunan tupaychiyta munarqanchik para que nos pase como edición kaypas chay punta foton. Kaypi punta foton, pero está serio también, está serio. Y está más viejo. Kaypi chay rayankunapas. Entonces kaypi nichkan es un clon. Otaq nisunchik ya es un gemelo, pero mana gemelo realcho, sino un gemelo bamba. Es un hukpi nisuanchik que es un actor. Hukpi nisuanchik que es un reemplazo, ahí está, reemplazonme. Kay Netanyahuqa nispa rikuawqillaykuna pallaykuna. Aquí también otro. Mama kaypipas, a ver. Aquí también tenemos otra foto. Chayna tupachichkanku especialistakuna. Nosotros no somos especialistas, pero hamkunan kuskay tupaykachiyta munarqanchik. Kay mi último foto, kay ñataqmi punta fotonkuna. Kayna serio, kay naqa Netanyahu rikuawqillaykuna está serio. Y las papas más paqlanej, más paqla. Kaypipas más paqla. Y kay piñata mana nishuñachu paqlan, sino tumpata pelo wiñaramusqa. Entonces kay kikin Netanyahu más paqlanej, más paqla. Kay ñawpan niña frente, frentón ninchik rikaw. Kaypi kay Netanyahu frentón largo, kay piñata Netanyahu frentón corto, más peludo. Entonces chukuychaytam hawachkanku especialistas, bueno, awqillaykuna pallaykuna y matay chay rurachkanpas wiraquchakuna rikaw. Bien. Más avanzación yo awqillaykuna pallaykuna, ya son ya 8:55 de la noche. Tunriki mañakurqataq kay otankuna pawamuychik karar otanqa riki narikaw. Incluso Perutapas otanmi kanki nispañam nichkarqa riki Donald Trump. Otanqa riki Canadá, Estados Unidos y llapa europeokuna. Imapaqtaq chay otanta hayakurqa kay Estados Unidos hayakurqa otanta, porque kay estrecho Hormuz nisqantamiki kay Irán wichqarun awqillaykuna pallaykuna. Aunque kay semanataq kicharon ñancha estrecho Hormuzta, pero kicharon huk llaqtayuqkuna purikunallanpaq. Chaypiq nin manam permitisqachu Estados Unidos buquikuna, manam permitisqachu Israel y chaynallataq kay Estados Unidos Israelman sayapakuqkuna manam permitisqachu. Solamente permitido
llapanco permitido, pero menos Estados Unidos, menos Israel y paiman sayapakuqkuna manam nispa niykuron. Hinatinmi que aunque ña Donald Trump justo kaymantapas rimasunchik. Donald Trump nirqañam ñam Iranja ñam vencerunchik nirantaq yanqalla ñam huk iskaycha sayapachakuchkanchay huk iskaychata sipichaykusunnatinqa ya más bien ganarunchikña ña gobierno musuq gobierno preparakuchunña cargo asuminaykichikpaq nispa rimakachan kay Donald Trump ñam vencerunchikna nispa, pero huk iskay hora pasaron paqarintin minchantinqa imaninñataq OTAN yanapawaychik Ostrich Hormuzta wichqaron, pero vencerunkiñam ninkitaq Donald Trump, pero ari vencerunchikñama pero wichqarunma imaynataq chay vencesqaqa wichqarunqa bueno naspa OTAN tarikayakun OTAN hamuychik ya kichasunchik llapaykichikwan riki kay Estrecho Hormuzta natinmi OTAN nin manam tayta Donald Trump ñuqaykuqa chaymanqa mitikullanikuchu qammi chay guerraykita qallarikuranki qam chay yachanki imayna ruraytapas. Nosotros solamente queremos petróleo nomás. Nispa niptinsi imaninñataq OTAN ya manachum ayudawankichik OTANkuna Iranpa contrampi hinaptinqa qamkunapaqmi hamukuchkan llaki ninñataq. Ultimatumta quykun chay mana yanapakuy munasqankumanta. Qamkunawanmi karqanchik riki kuskalla qawanlla ñuqa riki Estados Unidos yanaparaykiku nispa rikaw kaqay Ucrania guerrapi kaptinpas qamkunarayku yanaparqaniku, pero chayna kaptinqa qhawanakusunchik, porque kaypi Mr. niskan será muy malo para el futuro de la alianza. Chayna tarim. Pero vencerunchik ñam niñataq chaymantaq chayna tarim. Pero chaymantaqa Donald Trump hukpi entrevistanku inallachaqa Irán atacachkan mana wanachkanchu qaqa inalla haykapitaq kay guerra tukunqa nispa rikaw inaspapas OTAN waqqa llaqtakunataña hayakuchkanki yanapasunaykipaq ñam vencerunchik ninkitaq pero hayakunkitaq imaynataq chayqa nispa Donald Trump tapunku. Donald Trump imaniñataq chaypiqa nosotros no necesitamos ayuda de nadie. Manam pitapas ñuqaykuq necesitanikuchu, nosotros somos suficientes. Somos país más fuerte del mundo. Ay, wawqillaykuna pallaykuy kaynam kaypi kachkan publicamos kachkan que Donald Trump rimasqa no necesitamos a nadie, somos nación más fuerte del mundo. Pero señor, OTAN yanapayku ninkita naspaqkunanqa amaña ninkito hinaptinqa según semen papas qanmanchusmi kay wiraquchaqa rimakun conveniencianta rikaw yanapawaychik nin mana yanapaptiñata kunanmi chaq hawakunkichik mana yanapawasqaykichik nin. Oye, Donald Trump yanapakuytata mas kachkanki manam ñuqa necesitanichu pitapas ninñataq. Ay, wawqillaykuna chaynam kay guerrapi kachkanllaqa niskanchik a su conveniencia. Entonces si kikin rimanqa iskay kimsata hinaptinqa mayqintaq chay chiqap hukpi nin ñam vencerunchik hukpi nin mana yanapawayku vencinanchikpaq ninñataq. Yanapakuyta mas kachkanna no nosotros no necesitamos a nadie, suficiente ñuqallaykupaq suficiente. Pero nate imapaqmi yanapawayku ninkiqa claro pues wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino niskan wawqillaykuna pallaykuna Irán kay Medio Oriente nisqanpi o Asia Menortaq sutin o Medio Oriente ninkutaq chaypi wawqillaykuna pallaykuna sapachallan
iskay potencia mundial wan peleachkan kay Irán wawqillaykuna peleaykuna. Irán mana ni considerasqachu como potencia mundial, nada, porque Irán ta qawarqaku wakchayasqa llaqta, porque kay Irán qa kachkanriki ña vencisqaña. En fin. Pero mana Irán peleachkan kay Estados Unidos lawanchu, Estados Unidos es una potencia. Israel pas potencia mi wawqillaykuna peleaykuna. En cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia, paigona hasta chaki chay desierto nincha, chaki waqta, chaki pampa, chay kunamanta yakuta jorgon como kay Israel kunaja, chay tecnología kunatami que llevo Hawái Karachi no te vecino llaqtakuna pues jorgochkangoña. Bueno, son tecnologías, pues kay Perú pips aplicachkangoña. Paikunam chay inventamurqaku chay riego por goteo. Y kunanriki mana chayllachu, mana chay iskay potenciallatachu peleachkan, sino chaqaya llapa chayllan vecino llaqtakuna, aunque vecino llaqtakuna mana peleachkanchu, pero igual. Vecino llaqtakunata waqachichkan, chay Qatarta waqarachinña, chay Bahrein nisqantapas waqarachinña, Kuwait nisqantapas waqarachinña. Irak tapas ya yaqaña waqachichkan paykunataqmi simplemente mana defendikuyllan arikaw chayñataq riki chay Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos paykuna sayapachakuchkanraq rikaw, pero mana totaltaqa Estados Unidos yanapayta munachkantaqchu. Chayñataq riki kaypi mana pipa yanapasqalla, aunque mana chayqa chiqapchu, porque yanapachkanmi China, yanapachkanmi Rusia, chayñataq yanapachkanta riki chay iskay potencia mundial hinaspa. En cuanto a misiles, tecnología, yanapachkanta riki kay Corea del Norte. Chayñataq riki wawqillaykuna peleaykuna kay Donald Trump riki manaña atinñachu riki kay ayatolakuna vincita. Aunque ayatolakuna manam kay Iranllapichu kachkanmi, Irakpipas kachkanmi. Kay países de Medio Oriente, nisqan kay países musulmanes, nisqan ayatolakuna. Bueno, chay líder supremo ayatollah sutinchanku rikaw, chay líder kunata riki. Son ayatolas, y mana iglesia periki líderes, iglesia católico petaitakura rikaw, obispo, arzobispo, y iglesia evangélica peñata pastora, bueno, algo así, pues, ¿no? Ayatolas. Porque es un líder, no solamente político, sino también es líder religioso. Paigona chay máximo representante iglesia musulmán pillaqtankupi wawqillaykuna peleaykuna. Hinatin kunan Donald Trump manaña atinñachu mayjintapas hinaspa kunan ofrecichkan recompensataña $10 millones. Pipas kay líderes iraníes ayatolakunata hapinankupaq watuchanankupaq kay wawqillaykuna peleaykuna qullqiwanña rantiyta munachkan kay Irankunata wawqillaykuna qullqiwanña manaña kay guerrapa atinñachu. Igualmi que kay Venezuela pips karqa rikaw, Venezuela papas qullqitam yapaykurqa rikaw, 50 millones hasta 100 millonistas pakanlla ofrecisqaku ya. Nata riki Maduro te entregayku ya, te doy 10 millones. No, 100 millones, man, 10 millones ya. Puntata karqa 10 millones, ya manda 20 millones, ya último riki atakanallambaña 50 millones, ya. Chaymantaq pakan willakuykuna nirqa hasta 100.000 millonistas ofrecisqaku nispa. Chayñataq kaypi tayta Papa León XIV payriki nin llapa periodistakunata kayqa allin wawqillaykuna peleaykuna, acuerdo mana acuerdo kay papawan kasqanchikpipas, pero kay rimayninqa allin. Chaqa nichkanchik kay Donald Trumpmi convienen hukta rimakun. Chay rimasqan manachu convinieron, yapanpa huktaña rimakun. Yapanpa huktaña rimakun. Y chay rimakusqanta
periodista kunapas kay tamniron wak tamniron nispari que machtachata publicamon korigao. Justamente chay periodista kunatam nichkan kay tayta Papa León XIV. Amayari que chay llullallatachu publicaychej o autoridad pakayna ta wakna ta publicaychik nisqallantachu. Publicaychik taqya imam kaqta principalmente kay llaqtapas sufrimientuntapas. Hay karunataj que quirisqa hospitalpi wañusqa o grave. Chaymi chay sufrimiento de guerra chaykunataya publicaychik amaya chay gobiernoykichikpa propagandan publicayapichu aguanakuychik tayta periodistakuna nin tanto kay guerra de Ucrania chayantaq Medio Oriente chayantaq masacre de Palestina nisqanmantapas. Porque Israel ñamiki kay franja de Gazata destruyeronña total. Aunque mana ocupachkanraqchu mana riki chayman yaykuruspanku dueñachkankuraqchu pero franja de Gaza ñam destruishqaña. Kunanja huklawnin waqtanpi kaq chay río Jordán chay hanayla uraylaw chay mar de Galilea chay hanaylawninmi chay Líbano chay uraylawchanñataqmi chay Palestina chay llaqtakunataña atakachkan hinaspa qhariachkan rikaw chay llaqtakunata riki atakan nati manchakuymanta ripuchakunku mas waklawmanña mana llaqtayuqña ya son imaninkum kayta refugiados hina llaqtanpiya pero mana llaqtayuq ya son refugiados. Imapaq chay vecino llaqtakunata atakachkan justamente kay Iranwan peleachkanta vecino llaqtakunawanpas peleachkanta. Chay allpamanta qharyaruspa kay Israelkuna yaykuyta munachkan riki como colonos, nuevos colonos. Ya chaqay qharyarunchikña chay yachaqkunata punta dueñunkunata ya kunanqa riki chunnichkanña ya ñuqanchikña llaqtayasunña nispan chay colonos yaykuyta munachkanku. Anchaykunatam nichkan riki justamente kay tayta Papa riki León XIV. Llaqtamantapas rimarichiktaqya llaqtapa favorninpi nispa wawqillaykuna panllaykuna. Mas rimari wawqichalay panchallay mas rimari achkaraq kachkan willakuyninchik mamallay mama avanzasunchik unos 10 minutitos más de programación. Gobierno de Estados Unidos kayta hayninpa rimarqanchikña falso ataquita rurayta munachkan. Hayninpakuna kay publicación lluqsimurqa wawqillaykuna pallaykuna ima publicación FBI chayanta wakiqkuna nirqaku kay febrero killa tukuymantaraq Iranmi chayapa dronninkunawan atakayta munachkan kay occidente de Estados Unidos principalmente California. Hinaspa hasta cartatapas apachirqaku porque kaypi ñawincharqanchikmi kay hayninpa pasa programakunapi hasta cartatapas. Chay gobernador de California apaykachirqaku cartata imaniqta. Gobernador de California chaynataq altos mandos policiales cuidakuychik porque Iranmi chay dronkunawan atakasuynikichikta munachkan como venganza. Chay ayatolankota wañurachinchik riki chay guerrapi chaymi venganza qamkunata destruir munachkan. Imaynatataq seguramente hamunqa huk buque chay huk buque riki paseakuq hinalla y chay buquemantam kachaykamunqa hinaspam chaywan atakasunkichik incluso ña rimarqanchikña qayninpa de que chay Torres Gemelas rantiqninsi kunan kay California peranteron huk torreta ranteror genatin
iskay kimsa killallanmanta chay Torre Gemelasta destruyurqaku, pero mana chay destruyishkatinko segurunta riki rantiykurqa rika tantos millones pachaninti nati destruyeron nati ni perdincho ni uqsultapas chay dueño awqillaykunpa laykuna. Chay Torres Gemelas que funcionarqa bancokuna hatun empresakuna chay dueño riki empleaduntin wañukunku riki awqillaykunpa laykuna y kunanpas chay rantiron kay willakuyqa pakasqa willakuy wawqillaykuna laykuna pakasqa willakuymi rantiron kay Californiapi torreta nos ima sutiyuqcha karqapas justo chay dronwan destruisqa kananpaq chaymanta kunan nichkan ciertocho icham llullachu chay rimay pero pitaq kayta nimuchkan gobierno iraní wawqillaykunpa laykuna porque ña gobierno Estados Unidos mantaqa ña chay rimay karun ña desde FBI chay febrero killamantaraq chaqaniskan febrero killamantaraq chay rimay kachkan cualquier momento Californiata atacasunkichik cualquier momento ni España cartakunapas policiaman militarkunaman gobernadorman rirqaña hinaptin kunan kay guerrapi yachasqanchina Irán utilizachkan chay drones ligeros drones baratos chay 20,000 pachanillanta rikaw chay drontas riki huk iskayta haperonko o sanuchallata rikaw manaraq tuqyachkaqta y chaytas Estados Unidos copiata ruraronña achkata chay si kachkan kay Californiapi manas chay dron iranícho sino copia de dron iraní fabricado por Estados Unidos chay si kachkan listo challaña California takanamba californianokuna imanintaq chay mensaje de FBI mensaje del gobierno de Estados Unidos ñuqaykutapas imaynam chay napi rikaw chay punta watata kay 99 watapi chay Torres Gemelas chinkarqa y chaypi destrucción karqa chaynatachu ñuqaykutapas chaynamanchu haykuwaykuta munachkankichik gobierno sichum destrucción karunqa kay California kay Californianukuna chaynata contestakuchkan sichum destrucción karunqa kay Californiapi señor gobierno Trump y su FBI su guardia secreta guardia de investigación y más sutiyuqpas servicio de inteligencia qamkuna muchayuq kankichik manam Irancho ni porque ña gobierno partita yachanchik si pues chay Torres Gemelas chay tuñichisqankumanta kakuchkanmi achka video de que gobierno pone chayta rurarqa chay empresariwan tantanakuykuspa chay destrucción rurarqa chay empresario chay dueño de Torres Gemelas wan tantanakuykuspa imapaq chay Torres Gemelas destruyuptinmi chay Irán atacar Afganistán atacarqa kay Estados Unidos wawqillaykunpa laykuna chay Kuwait llaqtata chay kimsanta atacarqa paykunam chay ruwawaqninchik nispa pero en realidad Estados chaypam sutin falsa bandera o sea kikillan ruwakurun imaynam ñuqa riki kikillay riki maquita pakiruy menas tumpayku manam paymi pakiruwan karsilman apaychik paymi pakiruwan chayqa balinchu riki wawqillaykunpa laykuna justamente kay gobierno de Estados Unidos nichkan Irán kikin Irán ña nichkan kay partitaqa chayraq chayachkanchik porque parte por parte completuchata kay perimachkanchik kaw ña imaynatam chay gobierno Estados Unidos nichkan California y Californianukuna imaninmi qamkunam kay gobierno parte muchayuq kankichik sichu ñuqaykuta Irán atacawaptinkuqa nispa y gobierno iraní kaqayakunan nikaramun gobierno Estados Unidos mi atacayta munachkan hina norteamericanukunata hina estadounidenses kunata hina Españataq ñuqaykuman
tumpawaita munachkanku, eso se llama un falso ataque. Irán denuncia un nuevo 11 de septiembre orquestado por Washington y Tel Aviv. Tel Aviv, Jarike, gobierno de Netanyahu. Gobierno de Netanyahu. Ya nirganchin ya pamanta, repetispa. FBI que en febrero que ya detectaron un posible ataque de California oeste de Estados Unidos por los iraníes. Torres Gemelas está Rarjaco y Mapimcha en 1999 Guatapemicao. Chaganiscanchi Japeronco, chay dronconatare que sanuchayata, chay copiaron co achcaso cacoch con augilegona palegona. Chay Torres Gemelas carja asegurasja por millones de dólares. Dueño jamán a $1 tapas perderacho. California Pep Suctori Tarantero. Y chay torre tapas manas. Augilegona palegona. Kunan aseguraron achkale achka jolrepa. Y mana perden gacho nyuxul tapas. Se viene ataques falsa bandera. Man chayilacho, mana chayilacho augilegona palegona. Kay semana tatarse. Kay jato un portaavión ninko to augilegona palegona. Portaaviones Gerald Ford nishantas. Cañay con manco casja. No sé kay cañay kuy kachkan kay mantaps iskairi maijin yachay chihap. Hukning rimay mi kachkan de que kay Irán se chay misil ninkunawan hay paraching mankarja kay portaavión tenatenis chay portaavión. Pero que chayarupten kan mankasja ni naraura, o sea, incendio. Porque chay portaavión jarijo macho ya macho llachta hinas rique la marjochapi. Helicóptero patianayo, avión patianayo, chay portaavión pasó tenga avión con atian rique achka avión apan. Tawachunga avión tiene apan o augilegon plegona. Avión de guerra conata. Jokerima iñata mi kachkan de que kikin chay portaavión pe chay Gerald Ford nishampe chay marinero con chay soldado con as caña y con mancasja hinaspa chay simulación nishanta roargako irán atacaroten con kay ropachkan nispa y maraico ama chay estrecho hormuz porque estrecho hormuz ma mi kaya kutiko son llenate me chay pericao al pantaña Irán gobierno ta destruyeron chignispari kao chay raikos mana chay guerra mangrinan raiko chay pichay soldado con a caña y con mancasja en atingse yaja media hora ropa cosja y kai partita gobierno de Estados Unidos pakaita monarca pero foto con a video con ari que porico y thayaco y con redes sociales ningunata. Seguramente ya visi un lado barco con una cajona, foto con una video con grabaros para manda para rogar con atin. Seguramente hay mandas hanco periodista mancha error genaptin chagaya chay publica y caramos jaco. Tenio temis nishan chay haton periódico pa ojiagona palegona. En Aspan si chay justamente chay portaavión con anga pasa con el que chay mar de Creta nishan la omaña. Más caro ni chamaña manaña chay guerrawan chakrokunampaj. Bueno, chayna kachkan chayrima imagen ya chay chihapta pone irancho cierto tajay para cherja dronninwan. O kikin kucho chay mana guerraman rinan kurayku chay taruaran porque chayun en portaavión pepas manachom chay kikillanku chay bañun kutaps atoraros jako. Enatin chay allí tocos panco mana chay guerra jallarepe mana colaborar jacucho. Más chay emergencia atendico y cacorgaco. Chay cuentoan mana guerra piana pa correr con añata kay taruaron gari kay Medio Oriente picachkan yaja kimsa portaavión mi chagatun portaavión kona. Ahí está, ojilegona pelegona, kay nakonam kay pasakuch kan ojilegon pelegon redes sociales peja toko y willaco y tamatarin que alintar hina chay huk tema chayamanta, kagay kay
portaavión rupasqanmantapas iskay rimay kachkan, wakiqmi Irán tumpaspanku rikaw, Irán me atacaron, ahí está, es una victoria para Irán. Chaco portaavión destruyeron, dispara rikaw. Hokñata, no, es un accidente, es un accidente. Pero que kagaya News Times publica y garamon, mana paikuna pchikap chatak publica y garamon, simplemente ni narahora y me caron chay portaavión pilla media hora, 30 horas, mana, media hora, 30 horas mi ropa kurjanin, 30 horas son un día y más, o aunque llegó porque no hagan escascane 30 minutos, mana, 30 minutos más. Ñau, claro, 30 horas. Es más de 24 horas, un día y medio, aunque llegó no vale. Pero kai pitaxi, kai portaavión Europa Copten, ya media hora, en cancha, ya puncha o parten. Europa Cor, jainaptin, chaypi, chay yapa marinconas, jeje pasjaco, jusniwan. Chaysi achka, jeje panmanco casca, chaysi. Riki hasta emergencia konaman apasja kanmanku kasja nin riki wawqillaykuna pallaykuna. Chaqay nin kaypi según News Time nisqan paykunam chayta publicamuchkan naspa riki nin qallaykunman kasqa kay jueves 12 de marzo chay punchawtaraq lavanderiapi chay lavanankupis qallaykunman kasqa natinqa chay lavanankupi qallaykuptinqa kikin soldado kunariki chay hacha pachata seguramente usasqa pachakunata zapatukunata kañaykurqaku kikinku porque pachakunapas tukuchkanmi en vez de yanga kananta mejor chay tariki laqlachankunata kañaykurqaku riki chay lavandería nisqam chaqa nisqan chay pasakuchkarqa mientras kay mar rojopi tarikunankama chaymanta riki chay conducto ventilación man hayparusqa chaymantaqa chay ventilación mantaqa llapa cuartokunaman ña lliw yaykurusqa husni naptinsi chay periki llapa soldadokuna qhijipasqaku incluso ninriki iskaymi kirisqa karunku nishota riki husnita akurularqaku riki chay soldadokuna. Entonces, chayñata riki nin distribuyapunsi yaqa 600 marinkunapa chay literan nisqanta, o sea, litera chay imachankupas churakunankuta ya. 600, más de 600 literas. Chaysi literas chayñata kamanku chay literata ninkutami chay kamanku chay imachapas churakunanku ya la vez kamankuta rikao. Chay churakunan ya baulchakuninam kachkan chay kamanten rikao chayta destruyunman kasqa inatinsi kunan pampakunapiña puñuchkanku chay suqta pachak soldadokuna soldadokunapa ni kamanpas kanchu chay comedor piñas riki como kamankota chay nankota riki chay puñunankota riki Jusnillata ñuruaron y a la vez destruyeron, en tiene que mejor kamanko taruakoron comedor peña, comedor seguramente kachkan Guaira panampay. Chayna kona pasakuchkan kay guerra pe wawqillaykuna pallakchayta nichkanku especialista kona chayta ruaronku kikillanku soldadokuna mana chay guerraman rinanku rayku. Mana chay guerrapi peleananku rayku porque gobierno de Estados Unidos obligamuchkaran imatenqa rikao ka emergencia karuptinqa manaña obliganñachu rikao emergencia pe amaña richinñachu yanqaña chay emergencia kanaykichikama riki Irán atacamasunkichikman porque Irán riki chay portaavión chayta barcos de guerra qunqayta riki chay combustible inkuta cargakuchkarqaku chaykamas riki aprovechaykunku naspa destruyeron riki achkataña chay buques de guerra ankutapa riki wawqillaykuna pallaykuna. Chaynaqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay kamalla riki kay willakuyninchik pajarinña riki mas willakuykunata qhipirikuykuspa riki chaykamuchkasunchik ari kachkan achkaraqmi willakuy pero kaychatawanmi willaykuyta munachkaykichik riki wawqillaykuna pallaykuna último willakuy rikao pajarinqa riki chay hukninmantaña
Iman pasakuchkan de que kay Donald Trump paxi kachkanña orden de captura. Corte Penal Internacional de la Haya paikona riki wawqillaykunata palaykuna Nicaragua. Kay Donald Trump chaynallataq Pete Heges chaynallataq Benjamin Netanyahu chay kimsan runatas denunciaykurunku kay Corte Penal Internacional nisqanpi guerra contra Irán y Venezuela. Enaspa sitay con chay kimsan runata Donald Trump qallaykuspa chayanta PTG y Netanyahu imapaq chay defendikunankupaq sitasqa paykuna kachkanku chay nichkan sichum kayna sitasqa kachkaspa mana hamunqakuchu chay situación tareke paykuna wishchupakunqaku hinaptinqa imataq pasakunqa karunqa riki orden de captura contra Donald Trump kunan sitaylla sitachkan mana orden de capturaraqchu pero yachasqanchik hina rika kay Donald Trump riki mana nata hereros hubiera escuchado caso yo soy Donald Trump el presidente más del país más poderoso del mundo y manchay kunata casos casa a Corte Penal Internacional que ñoqa pa runaykuna inate imanchay kunata casos casa nispa mana caso kachanqapaschu seguramente y chayna captinqa wawqillaykuna palaykuna ima pasakunqa orden de captura kanqa riki paykuna pa contra wicha abogado llantachu mandaykunqapas abogado kuna ya chay wiraquchakuna peleamuychik legalmente nispachu chaypis pasakuchkanmanta rikaw entonces ahí se viene wawqillaykuna palaykuna ataques contra el gobierno tanto Donald Trump Netanyahu chaynataq kay secretario de defensa Pete Heges chay Pete Heges secretario de defensa paykuna chay guerra ruwaq riki kachkan wawqillaykuna palaykuna unaqa tukupaykunchikña rimarita riki wawqillaykuna palaykuna ya nos vamos con ashlatachu rimarunchik ya son ya 9:28 ya 9:30 ya richkanchik bien chaynama sumaqta rimachaykusqaqa horapas pampachawanchikchu pajarin tukupachkasunchik kay alza de combustiblemanta rimananchik kachkanraq chaynallataq riki rimananchik kachkan wakiqkunamantapas wawqillaykuna pallaykuna pajarin chayta tukupachkasunchu wawqillaykuna pallaykuna kay guerra Rusia Ucrania chaymantapas rimananchik kachkanraq hijo guerrakuna rikurimuyta munachkan niskarqanchikña haynin pasaq semanapi y chaykunamantapas rimarina kachkanqa chaynaqa ripukullani Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.